The Finance Minister, AFIA AKYEA BRODUA, AKA Medibewo. Adofo 73 mu na yede eto amusui. Mampani na adodan kwa Kufuado atudini abodini. Afre eye mame Gertrude Torkornoo se wono enemeye Ghana atentene ne epani emfa ema oman no na free so obodi no na enam hyehyane ntotomira enim yebo mo kyeremu a na homegi ebremu an wo wei enti se de Ghana mamlakuni ni makwan ema so obidura homegi ebremu a wode ni dibra to ho na wokwato na brabo so no ebi na asie enti ye kase wokọ oman Ghana mrahye bedwafia wabra mampani wo fariso busumi no mbo mame Gertrude Torkornoo di no na wonmo etoto na no na se AGYENKWA se Chief Justice akọ afa ni eni sukọ hwani ni akope obi ababehye na 90 mampani chema no nanam so ema wosi sa gina ya wasie no na mami wo friri ni bapoten wo mfimfim mu ntammu na mantam no ekire se wo muso ani agise sa abre ye yi wonu mu nipa ni bi se won kwa ya tantre ne na ne ntoto ye ni mu hihye oga na adigye mu nyina no etimi nkwaso wano se Nyankopon ya adom na wo mu kwakwagini tum se ya pe na chese eye mame Torkornoo awrade adi ne ho afofie ama ntoto ye ne hihye ne hwe o man ya bakosemu a sa dibre no emamiensa ana awrade adom wo mo ama wonu mu adibie Bako na ye Justice Gertrude Sofia Ekufo ena nei AKYEA Gertrude Torkornoo na we na won mu chiremu nam so mani manimu na Speaker of Parliament aban case for Smani Baben se wo mu hwe na maame na yebo ni dini no wo mu nyini ntum ema na no di sam ne nsankai abekoso mrahye bedwafie ni nyina no wo mu sampa maame no obetumi aye adwuma no ene yabo ni din ede ama no yeto aso de ane adaso agiremo ewo atembo ensensemo amanfo beka ye abeye nansane na enie ene beto Justice Judicial Service Staff Association of Ghana otwani se JUSAG wonum de womni omanyina agu ho no ye omo eche so matietua wonum nkwa adwuma enti amanfo bia nkom wo manso papa bi twe ye no mo do mani kyeremu aseni bia hodo no bekọ no na koto dan ya tutum wunyu obia na wode wasema kotetare no anase wasenie no wunya obia no akohodo akodi ye ho nsensam ekonkon hodum na no na management ye Judicial Service wonum eda no wabekasa ye mo ekyeremu se wonum seresa da woro majusak ekuo no wonum fa twiate ni nyina mra wieye na somdwe entumi emra ni Judicial Service eka enyina ne se kwan befa so na nkaja ne ekoso nyina obetimi esiesie wo made hiade omode atodwa no wonum ye ne executives no wabato nsa from se momra na nkomodi ye ni aban na di ba bi akwa kodro bi eda enke mfanto wo monim na nso rehu sebe wo mne se enya de ekwe mpanimfo ya pa wo mso munyina JUSAG ekuo na nemu no sa invitation no mudi so wo ba fi wo mokra eno ne so mote ya ne se anano wo mo fiase so mo eti atua eno mo se ha dwene yie na ne nyina mu no enka atwiri esan so mo guso ye totwe ya ade asoye ye sho manga na sika sam so atonsa from se nyame ya aduma me bosume de toso aduasa ba ko na je se de twato obusumi mu no wo mo no mo behia amansenka ye bia ka akire bia no wo mo atumi aka amanema nyina atumi akonkan enti wo mo nam so sesenka be ya JUSAG ekuo no wo mo fo matuate ni nyina mra wieye na nkomodi aka bia no wo mo eni na so ne ekuo ka se etuane de wo mo ate wo mo firi ase ka mo nsam nya ne ba ena penifo beka se asa de omo ka no omu ni mo ho hwe enti on beti atua no akosi se de omo ehwehwe no wonsa ebetumi aka wosenye wo hu bi na te wo mo na sane Ghana asia ye den no adwuma yani na katua kura nso no no na ne de ese se ode ma no akatia ntumu emma allowance za wodo wo se ko ni nyina no enkwa enya de etumi eboa empenifo gusoa stress ebe ya JUSAG ekuo no emfa tuate ni nyina emra wieye na tumi aboa ye emenkomodi a aka akire nyina no wo mo atumi edi ama asomdwe nso aba adofo na yeto asem no so kai wo so gusu tie wiadum yenu KASIEBO wo AGYENKWA
101.9 kasafidie so na yeko na akomia kwanchefo beni adema STC wade nsembia todwafa na nsentemu mampani dada John Dramani mama bra no oba apro de to franka de mama nyuko NDC akoka nsembiri fa S Gracia ho se rade ye na doma manase ababiemu a enka S Gracia wonyi ntumu da biara da enkoma wo bi se wonkonkwaje S Gracia no mani sikasa ne wo enu AKYEA sa ensem na chi na na akomia ba abonten ene wo no so be kasa ye de tudwa kire se ebe ya nka mampani S Gracia wogie no won famra no wonya agie no wonka so wonye biom na nam so mienwu sampa te se de bi ratogbe afede oyeye no yenko na yentie na akomia see Africa there obefa sa ni ministers of abatisu yi obe make sure so monje S Gracia enu kwa de twa me fun president mama ne e kan S Gracia asem na o kan no gidie enim because share record no impanyefo ni bi show imagine so president mama so be twa S Gracia mu dia na waje no fabra o de enfa no pose bi afuto no de mawo entaso because can we discuss we shatem dia o di microphone also mo ye silly they should know better did you matempoto we no say obe tolerant leader obi a Ghana for show imagine was saying bi huna no munya dwa odi o matem na mama man one challenge just one challenge yera togbe afedi also no S Gracia no njentum as member of council of state and it no ye S Gracia na de man no san de man aban ode man aban no president Mahama ebo na baso se togbe afedi o ye man of principle say ode o say aye oye Adafua nana akomia kwanchefo pani di ma STC ene ete se okasa no owie ye na gonja de hekronkro ko ne Twitter page ene ode ko bia hoboya ene osenya wa he amanyosem na ayefo ene obi ate se wo ka no ahuri abesim na nka nana akomia dwene na edodo sei nsem bi se ode na no abetum a wono be kasa dia akwatia no ewo S Gracia nsem a woka ye ho eno se adwene mu ye ha saa obi atumi kasa sede wo pe eno no so so ede akoto nti ye hwe se wonu be hu ni sede ye hui na wasen aba be yi anu ana sesen wei eya manyosemu dawra potwe ekoso ni bi ena ekotie hu nsem na ye to akase de so ewo ensem fufuro ma Professor Steve Hank bapai eba nimdie ewo banki mu a wonim de pa wo ye banka eno san so businessman eno tie eba dwade ho ntoto ye fasika samu a ni bibia da wodi mo ntenteman na wakasa ya wo kyerem se ene Ghana ya ho kyerɛ na mu ye pia ho ye hunu ya sinimu enoma enkoyie age nsem ahwiaguo nyina no ye wo sobo bi bo a mampani na adoda nkwakufu ado ye mfa nya ne kom ye mfa nso no esanse mampani amamu a wo hunu so wo bo wo bunti na aka ho bie masa atiti nyina no ye hunum na owurei eba MPP amamu ye na adoda nkwakufu ado da no de ene mpampi no nasema wo ka nyina no ka ditia no kyesa amamu de biara da no otwetwem aka mu nsam ye wo kyerɛ sɛ enkoyie wasi amamuo no akanifo eda no mo ebu man no wo mu dwumadi enkonkan wono ma bon titu mampani na adoda nkwakufu ado ne bon a wabo abro so ya wabon enso ye kyerɛ wade a omfa no ena aka bia magana fo etete ena wode index bi aba abontene ye no 2022 misery index na wo kyerɛ sɛ woyi ma hodo ewo wiase afa na nyina si hɔ no ma amanya omo ho kyerɛ wo no pa nyoma nkoyie ma wo mo ho hihia wo mo ho tete wo mo ase aho kyerɛ mo ohia mo timu a Ghana etoso dunum Ghana ye toso dunum kyese Ghana nyakora esanse ewiase afa na nyina na ma hodo ne dɔsom nanso professor yi se nka Ghana nka ni kwase etoso dunum eni kwase bodi nkra nka ka ho bi na esanse odomankoma ne pa ode akyeye ye hunu so hye eni panimfo ade yanim a na adoda kwakufu ado di anim sa captain ne nneoma nyina nkɔ yie nti na aka ho bie ema Ghana ye tete na nsem ode ba bonten de edoso pa na nso ye de besie sanse papa ne kyeremu a wono na fibia no ode index bo ye hwehwem na wahwede na ekoso na we ye 2022 annual misery index na fie wode ebeto ne twera ye a wo kyese Ghana de na mu nyina no efira mamu bone na am ye tia ho kyeremu afo ye na so jira Ghana amamuo emu ho kyerɛ emu mpenten kwa nam so ma na anu ada IMF fo be ye say free senior high school eye mampani na adoda nkwa akufo de ba ye e wo mfie pinu ni du nso me ye hwa ne yensa hwa mu biom na niema bi wo mu a ya hwa anye ne yi a
That's it, you were Jamum and a Bebro May. Nina, see a call on more copper Bessiano. Woman, I share Queen Fasun near Sika, a Queen Fasun to Tree near Ma. Nasasam Webeto Janam Suma Quanchef for Penny. Adema Educate Africa Institute. Ora William Boadi. And now, Maniadia to Jachese. And Tama Mampeni Pren, who two Mampemrica were free such as noon in Anna say. Amano Sama and a double so. What did pre to me? Now we're raining and show for one commodity IMF for someone one more kind, you know. Yes, Sudia. And what as a man penitentiary and answer Kakra. And obeying in Fiam Pinunia Jununa. And Canuba Boat Saint said, or yen Fiam Pinuni do so a best in there. A woman's and Cayano. Aya Bubruja Church, Huni Yanko. Nayentia Ora William Body. If we mean it and we mean business and we had wanted to build a nation, the best time to implement this policy was 2020. But the thing is that it was politically invented and implemented and targeted. 2017, Brea Nanka was a Sisia dying 18 near the Bobo 19 near the Bobo 2020 Nanka year. Young policy mark the same year and implementing the same year. Avazadly. And some confirm minister only anything about purely education. So now we headmaster. Now about one thing because near who say a sabotage in TNU Sinchen. They bring two position as headmasters and only a demotion near the work of classroom. And they are pammed because they are making suggestions about one policy implementation. I teachers are the people in education and they implement all educational policies by following the instructions from Ghana Education Service. At the end of the year, they say, by 2020, almost me after and no thing I am more Macandie. Then so 2020, past question book, a comma woman, the almost any free moment, baby. And in the history of Ghana, 2020 Penam of Pratmo, so was here, first paper, almost so we omitted Peniatem, no money teacher, head teacher, education director, and Minister of Education attempt. Adofro Ora William Boadia Yatisa Walker say, one on a quantum for Penny Dema Educate Africa Institute. And you could see any. So now, yeah, call and some food from Mudia. Yeah, quack PM ewo wasa adase ya no ewo. Atoye mantem. Na some everyone eba enya some de. Ninyina ni sem kwahia bi esi ewo wasa ateku emenam so. Enipa mienu de kana na amofam hwere worom enkwam. Obaako so ba bi oda na enye kora na assemblyman ye owo wasa adase na di nsemi mu nkyeremo eba e owura Steven Ahianyo. Wo kyese wo kada no na kyese esunua ye a walodu ne ma wogene ho anye ene se tefa so de kopem kaa no nkyeremo ode ma ye yentie. Mefa AKYEA na mede yako ene sede amagusia ade atowani ene adaseman osanze eyayo ho na eyame esefen osanze ni esi no ano yenya ka no efi daboase side na ho ate ena motor rider no so efi ate kwa no so eba adase motor no nimpa 2 eka rider no te nimpa 3 eba hospital no nurse for na confirm say nimpa mienu e ba kona no our hospital or treatment. Omunyina efi wasada ase. Mame no na ne nua panyi eyale wo Ateku Christian Hospital. Nti oba wo se oba hwe ne sister. Nti oba ye na say nurse for say visiting hours no time wo se o de hwe ne nua no time na pa. Na mame ne yes ade a okufi time ne so na waba hwe. Ene se o de fa mo. Omo make sure say o me sure mo helmet. Na fe speed no. So o me reduce speed. Say na be ma say impromptu na say bibi crazy o mo betumi a control omo AGYENKWA fascinating behind my. Ebusiani eti ye assemblyman ye ojama de shemo wasa adasa de shemo nyina we so e ne anton camera. What's the wedding is it? Oh, you butankasa. Messi, Lufat, now what am I were you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding, were you hospital? Sister, where I imagine there, few hours to my wedding. No, Monsieur Sim, whom I shepe. Linketa was a mikunia. My husband is sick. Hey, Jamo Tornado, that was annoying. What's the water tested positive for malaria? No, never into the one for ambulance. No one. Up ambulance. It's not a bicycle. No, that's from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes nearest pharmacy. Oh, one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for malaria druna. Inyo. No, ye now. One chair.
mukuno china nenadu abrante pa onu kuni so onu pona waka that you may kiss the bride if you want so day no donna man no ye donna indeed woman malaria and to them Lufat malaria drop test for malaria before treatment FDA ahwehwesa edwade inkratoyi ajatum se eye anokwa maji Hamedi me pa chinyigifo na namaji Hamedi sa no Dr. Amagashi na me kamfo de amount yade eya etunya de ote hamaka sa no de hamaka ye adwuma enu ne betu yade na se menue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri nso ase beka cho se odenchama wu a yenyi na tinye maso hwe hunaji atum se Dr. Amagashi wote hamaka sa eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase asthma enu so simanum no otu ase eyam kro ulcer wode na fo miensa chinyenti ne kuma bonso nkronso ayehia doctor say ene ntontia waje Hamedi or the trokunkum bible munsam kronkronkron ene beto spiritual marriage na se munsam a etna wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa mu no kwahwehwe Dr. Magashi ya tira kwan no besa dia mawo sanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medi bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani tira Dr. Magashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho sansam gold ho metacha ya na sopa emfa nkwachinchin baby amiemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina kwada Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwai eno so fa kwan na obehwe no wasan yade kidney yade eno so Dr. betu ase amagani Magashi a ene ehu amaga hoho fa wani che macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kosi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544580936 Dr. Amagasiana wa mami ho adwiri Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani penina iron zinc copper folic acid vitamin B6 nutrient ashimuma Foligo brama oxygen aye twiko yemuno eje dwuma yi na honam no so nya hode a ehwehwe Foligo syrup de beda malt ni ewowom ni jama mofra Foligo blood building nutrients so won ne pama benefo oniketufo ni obi a wayare na ho tono yankase FD ahwehwe surgery nkwatu mu ajatum seye Obiara ribisa neda me shiva on pay me yan wasn't brodo me see all your alternate fatigue in a fever so on pay me with pizza me see all your alternate malaria any more general body pains but I'm free sick of alternate everything be alternate take off in be the ultimate no alternate malaria fever no alternate ni mu fatigue in a headache no alternate Weja wona mi yaw no alternate Pastor na lawyer no alternate Presented fuka no alternate Kaya yo you borrow them no alternate Mano mede also no alternate Yo no alternate Malaria fever no alternate Ni mu fatigue in a headache no alternate Weja wona mi yaw no alternate Pastor na lawyer no alternate Presented fuka no alternate Kaya yo you borrow them no alternate Mano mede also no alternate Yo Adafo ye bema mu nyina makwaba eba AGYENKWA 101.9 kasafidie so biom na sabre ye demo ekọ amanone nsem mutew ye kọ US mani mu owura bia wonu mu ede sobo eto no so se wadi nipa bonefosam akum nipa bi di na frati asefo asasi so enti enam so mu kokoda afiase eye emfie aduasa miensa 33 years imprisonment. Now, wakoye no na anwada and one mu yi no say one samra court. Now, okoko PM mu court den duemu wonum wo eye Los Angeles no anokwa. Na kwadubafo wasam no waduadu ensem ni mu ahwehwe mu adim sem ni mu hunu mu aba betu dwana na asem nyina etia. O chese wo wura de na kotu mu mfie aduasa miensan. Woni fo e wo kwadu ade bo no no ho. Na empo di akoye nyina ne se he wo wura no wo bra sa asamusi ye nam so ma wo mo de to no so so on na tutuo efa ka mu ekum obi a no nka bi hye mu yaya no sa bre no na owura no eni ho enti asemi nam so ma court dandua mu ha no kwa
na district attorney Judge Gascon wonin centrofo akasa echire centrofo say wo kura asem no etwetwe wo maso na age wo nsem nanso adanse e wonsem ne hu nyina akire mu say owura no wani fo eti court na gina mu de naase ama wo wura na ama ne tiri nkwa asan de achopa no ohye ena de ato nanim say won hwe so na onkonkobo ne bra na mfihia porepore aduanan nu mu omode ma na wotwa mu aduasam yensa no won kwato na bra boso na de bia sem fata se won begina so ede apata no no won so aye krado so won beye na ede asumdua bro wura ne chese won asan ni brepi se wotena ase na won na afiase a enko obobra no ekona ni mu pa won de bro ni time ye enti won mo epana chodofo ye gina so ede ensem ede be so won man ni ama no ne de na si ha enyuma ko bia da ma na so yasene mu se yensomo Private Insurance Company Limited was da bia o afa enti ye third party insurance, comprehensive insurance, commercial property insurance na wutumi nsan ye ho enkwafa yonkofoforo bia nsi achi ban wei wode ba man amwanya na sade opede biara da enu nti brafidua ha ye ne omo na wo the same floor bantom mo ho Tech Junction High School Junction Atonso Agogo Station ho na nada ko Posego Lane for 0244 562334 and 0566 63 3426 yabajoso na ye ko abi national savings loans akoboa amesika sem tutu nyina no agina brane se wo yankwankwa adwuma yeni anase aban adwuma yeni adwuma bi a wo ye no worem se bra na ye mboa wo kora bibie no na ye mabosia e de atrew dwa wodie mo enu ti afei ene wo so da se opese odi dwa na enso no hwan na ebo chidom abi national beboa amesika sem tutu nyina no agina brane akoyie dia ma account ahodo no so no na wabie bi e de aboa wankasa wasetena nti ba bia wo bia no abomode no ahwe akira kwan main office no e wokumase adum ye ne agekuma bronsa tintin ne di hwe ni mu offer 0270010026 impedifo bejoso Twins Powers or center for to me ampa to me ne ya nwanwade na ye adwuma nso obekọ eye kumase abekọ highway sibroni krom na wobisa Twins Powers ase abofra nne ene ya wuru mpo obeje bre no akyerechero ni mu efrise ba no huhuma wade huhumu nsem de yansa ya de awodo de ya kontro mu dadwo no hawo ene niema ni nyina ya huhumu niema sorry tie nipa na Twins Powers obeje nkwa oye adwuma dwoda no pa no nsia no opon nwumre no nsia ebna da no pa no nsia no opon awiadumienu efiada no pa no nsia no opon nwumre no nsia memene da anopa no nsia no opon awiadumienu friend was 0248 699898 0248 699898 obajoso na ye de HM Prestige Electronics ne akwaji anuom besan se ho ne ye chaade ade biara abekwa obeto no ho no ye beche obi ede aka ho eye home appliances papa tiapo na woto eche ema wo na ye ton na woto bie no na ye che onuom ahodo no so ede aka ho ema de akofia akwayizi ye se beto TV set gas cooker home theater fridges akase ne monketwa ne ye nche kettle iron blender sanuom abeto nyina no ye ma 1 year warranty ya samode enu nti dene nekoho nekotobi ne yenchi obi emfa enka ho ye na kira kwan e wa Papa Junction ship mu e na tonso agogo so ye ne adansi Bank de din hwe ni mu for 0553 319455 nekojodie new engineering works ye Master John Sano kohwe ensanu ne koso bi hwe na woyoba enka ne nkwan be ka papa fisa na djuma hote oye installation and servicing, air conditioners, conduits and pipeline, refrigerators and washing machines. Master Joe to Capra. Now we be share na Brepokas County Hospital. Kumasi Girls Senior High School anymore. Obey wajuma mo Philip Rabien. Obey wajuma mampa odi ahwahwa wo ho. Fre 0246 480617 and 0501 809085 obejoso Lufa tablet ne suspension eye malaria do tatashe enu nti sabre ye nsuye ye ni mo form e basa na ntontom na pa na ntontom na mo a ewie kra na worem ehwe anopa no mo ehwe hadwene ye papa me so bo ho ban anhwe ye ti de ye de ka to ho no ma obeje ho gina senia na na enya ne ntie se malaria foforo bi a chese ntontom de nam no e ade hadwene ye pa entu afiase ehunu sunsun e bi woni padua ni mo a wota de o asade
chia wote apo wonti apo adwani so edema wontimi eni seni honam ye obia no ko hwe mogya mo hwe ko basa malaria mo wani bi wo mu anu akodwa so ba bia etu aduro kwa no obodi se upelufa tablet ne de empanifo na enum suspension no motofo de busu mu nyina no no madrei na mo mfantu malaria aseba bia etu aduro bia wo sabeka bi do so pom na adwani achemo ke wa ka nimrem castle ye ne wodi hwe ne mo frɛ 0541 268721 anya na se ye kaiwa na ye ka chiro plemfu nya people se eya lahaji sidibe se wo kwa ne nche wani yade sane ne hwemu a obenam so ma glaucoma wo cataract trachoma nyina lahaji besase na wonya de ne sakase ya wom yade no so otie bia wo so odwane no pe ba bi fa enu nti ena me kan fo ne de ma wo se ba ne namu mrayo empa so mrayo ba ma wuntumi nkaja no wahye he bibi ya ese nkuruma awade mu dadwene atete honhom mu nsam ne atete ne konkonfan ene ye de abobo a eye ofeso namon zongo masalachi fra 0240 994362 0240 994362 osi inshallah erade besan yade na ye ko Amagashi spiritual and herbal clinic akwakwaji ayaresa doctor didumra ne hahama na esa yade ahaban kasa otenu bnai what papa person senya haba ba bia na ye duro nya de ye mitumi bia na etunu enti doctor say wo haw na ba be hye wo so yade na ye krankro wodi echinachi nya no aduro no fapra no mfa haban enkan na yaresa enya wo dia stroke na achi wato mo osa ye mukuru na se no bone wie na addition na to muntentane nyina da obebo ma ni nyina firi hodom e de ama asthma te hye wo etete wo ho doctor ye krado so obeso ano e de ama na doctor se enkan che se so sauce anya le we nyina da kire ne ye hwa na ensa na ohunu se sunsun asam de a ene wo gina mpaibɔ so ne ya bible na kaso no de tutu sa ha de nyina firi hodom enti osi sunsun mu a wade ha ma ye no de etu firi hodom ska kwa ba fie wuntimi ntuo enoma enkoyie ska ton sama na hyedua boy yebɔ no wachi no ha bia da doctor besa ama fa hodie ayewo dua enti wo se yade na osi na ni eden no fabra esanse honna magania magashia yehuna magawo ho doctor chira kwan e wo swami macro kani police house wono na din hwede na kasonso prison junction wo be prison kanti o yedma fi juada egosime meneda for doctor Samuel Magashi e wo 0547 044307 anya na ye kwa Skin City Laboratorium akosho ye redie akopɛ redie fe na nso benfo mfa wonu mani nkyere ho na woni a wo redie na nyina gya wo mfie so nkokuma se eya sokore mampon affordable house wo mu main gate ni hwe animu fra 0248 936297 obejoso na ye ko edusa herbal center kwa konum nu papa enura wuhuru ni pediem sanfru mu emma ayadesa ya wodia edunti sisi yade na etete wo koko ana watenka te ko babu nsara wutwa adwo ho nonom edusa herbal mixture capsule cb na nyini nyina mfiri ho emma edusa mala herbal so beboa emma twide yade no watu asefri ni pedue no mu afe edusa herbal ointment waposo ye oya na se tachicheche osisi yade ene honam ye nyina da enu so be ye firi onti ba bia to aduro bia da no abodin na akwakwaje de e de akwakosiesie ne pedua no do shopom na de wani achem e wadu sa herbal center atena ekese ye wo swami micro go filling station ho no afre 05001101115 Entrance University College of Health and was it to recovery na yenkwa mawo entity ye e wo apobudin semu fa nufrem na make say a year entrance say 2022-2023 admission wogusu a wofa dwemtrani di mesia pon yi owura moto ben a woda eye Tobinco group of companies ano na wose menka ntwo wo se suku ibra bi na baji degree efise bibre mu atoye mu ha nyina no eye suku ipa na kwa menkroma sia pon ne na ka bomu a wonam sa kwa yi so ma abodini freyen was 0509 086631 and 0509 086651 na ye call Isaac Paint Enterprise akwagi paint papa e ho na paint mu akukudam ewo paint mu asort nyina won sabe ka bie paint ya eye pikan ye kasa bibi ye pikan e pipa enti wo ticket wa bia wo hono no e so adwuma bebre eye paint no so abrobo hensuo beto awia bebo emfa ho nye paint na nsuo to a ne e pade de adurafie no ho esanse wan hwe yi a ni nyina e hohoro akọ paint wo di twudam a wo bi wura da mu pia wo hu na
unhu dan kro free mu pie ye esan se owura mu no na atwi na tade e besa nhye no nyam enti fie no woda na mu be fe papa de a na gise unya paint papa no efri Isaac Paint Enterprise bo modene na ko hodo mo na wodom emo asa kwan so na kira kwan e okro from tips dan mu e na be ho ne champions so controller house one ka fam e na eboso Dr. Azeman 0243 975756 to aso yo we dia na ye de madrid no na e to aso yi we eye Asori George yaw sempe and was say ye da nyankopon ase our fantastic and the bombastic and the gangantua news we yi mode amaye oh erade AGYENKWA FM mobile djuma papa na we free a Greek abraso Mr. Asari ya chia we na we say wo hwe ahokyere enkwankom yawudie enimi agana fo FM ewo kane mampani John Dramani Mahama na breso a say wo tumi wo de kodi airport ya aka iya wo pe wo san ba beje eno ye den eni bre anase otan anase ahoya na ahye ne ma wo se wa sa de we se nyina no enya gana fo ye mieni na ho no mo emiefa ne mabio esanse MPP abia na dodan kwakufa dodan no ba ye die hie bia wa baba ba ye de amayem menu de we efi brofodu edumasa ne bae master planner junior de frequent tampo ena ode aba na asem na ne se mampani na dodan kwakufa do ne MPP won be magana ye krabehwe etimum ye nya gidie ewo omumu na nkakrakra na akokọ ode no munsuo enchia kase de ma lawyer Jerry Ahmed incoming wajagbawe emrahye bedwani na adedua de ne die free anwe futu ena ose Ghana Parliament wono mo enye mami ya chese anase ose omo enye mampani na dodan kwakufa do na appointment ne entum na chief justice ne brasho woko na homigie mu no yenya obi ensi na nan mo no so emebo adwuma akisimi Ebenezer de frisa hwebakwai ana se Ghana fo mu ye ninte ne yenwene ye mada ache ho sa NPP abai kasa tentene entoponko ana ye wo mu de no mutu mfuturo gu Ghana fo ani sa 2024 abato no wo se ye Ghana fo ne NDC nkambom na wonto abade kasie mu emfantu aban wei ene na adedie nyina ntungu owie wo se yezu eyeza na mabna de ne die free pankro no happy mother care ena wie wade abrayen ena se AGYENKWA news edem loud and clear e pankro no wodum etie papa mabna ne bushafo nyina ne mama ha wie we fantastic Uber force wadi free sehwi asanwene so and watch them say obeka Dr. Laj Mahmoud Bawomiane na economic management team ne say IMF sika kakra na abeka yensa no mo mfanye kenke party ye mpesa akra van kwarenchena enye je so toni nkuruma moso enwie metoto anansese mu miebie wonom nsem emfa nkyere Ghana eba na sa na amoa wo se nkyere kase wo de mo nyafo Kofi Bento afo incoming MP hopeful sehwi yo so mpesua no so na wo wie ya pe ana akisimi wo ba no enso chese wo de free sehwi be kwai pa ana se Ghana fo ye ni da ho ye ni eda hotel bibibia na we ye shama ba edna benya ana so opaachaw mampani da John Dramani Mahama boaboa ho say 2024 wo ba na wa ba be ye ma bibia ye fe owie wo say I man na bibi di Africa so na dia be American town ana say Ghana baby e wona won sabapa mpa etimum ye nkwaso antansa na chi no mfa bibi papa emra Ghana kwadwa sampa furniture works or see wo enjoy news in life and clear e wo Kumasi adum wa bra wo ye adwuma kwadwo ye dance papa wo wo ahina kwasi e champon kwache or see wo nyamfo akoto afri ye wono an ebo wono an eba wo bebreki nwotwe no ama NPP wa fanentima pa edi efra enti obi anhwe na obi amanani na ho nto aba emfa ma no na eba ne sa eba bua papa eni ebe ye dwe wo hono mankasa arofo wa wie ye na wensuso sei anchia kasie ena odema the finance minister fiachia BRODUA ena afei eye na ma wasi mumo maka news wa wie anchia kasie odema owura asa ne brother ena ante eye Teresa Amuako eye ne maame e wotafo nhia yeso na owie ye no se Mr. Bondi Ata ena ede baye owo swame
Baptist asafonim daddy won so ye chia pa ye da se ye mo hanso ya se wo bring na chi ni pressure wotena se na wuti agyenkwa esan de adwenkyere ba ye ni so adofo ye de asi emfa na ase ye ema obofo Michael se wakruche nsem no na wone ne domaboaboa no na eye kropia asantewa wabɔ na chi dom fefefe ama ye de nsem no abesom wo Rashid Yakini the writer ena wodi ye ko Facebook and YouTube ena kwadwo nyameche Michael raised to the power 2 wono so ebo ye tri dom adua na ba jeni mboaten eka ho ebi asomfoni ye the finance minister AFIA AKYEA BRODUA AKA Medibewom minimini aba nana amaboachewa adofo ye beda wase papa na ya maumonitia adiena Mechia Church Hill of God asafo manyina sofo pon kofare ba Apostle Elijah Esa wonema Prudence mechia mo me ankasa me papa Reverend Kwabno Wusu ne ma Mavis mechia mo chia asofo nyina afei me papa Elijah osahia man wonso mechia papa na nyamenka ye nyina ye ho me na Helena bana na mechia o me papa bondiata mechia obi a wutie ma me se watafo chese modo so pa nsafo ahene akoda nyame kro from on Agyenkwa news eni Agyenkwa ye programs mu bia ni agro wo bia wutie Agyenkwa rari dey ensure na wiye ye chia opi ye so ema asetena mu nsem aniema bia fa ya setena ho many power brabo no wutimi sigina ye ma ho wa brabo no wutimi bo na hu sa hana me de fa bebo ha me de fa emwa eno ena eba enti ye twa ye ho ye ba asetena mu nsem beto aso he wants what's the wedding is it oh ye butu ankasa wakaka Messi Lufat na wajima where you malaria drew Lufat jama wedding where your hospital sister where I imagine there few hours to my wedding na Messi semi huma ye shepe minketa was me kuni my husband is sick jama otono do na basi no ye what's the water tested positive for malaria no na benti no one for ambulance na one ambulance it's na ne bicycle dey form no nya from kakabo no kikra menye me wedding gown na me make up nina sometimes nearest pharmacy so one meji Lufat entrance pharmaceuticals for malaria drew na inyo no ye na wanter mukuno china ne na adu abrante pa no kuni so onu po na waka that you may kiss the bride if you want so day no dona man ne ye dona Jija wo malaria enka won to them Lufat eye malaria drop test for malaria before treatment FDA ahwehwe sa edwedie nkrato yi ajatum se eye anyani bede twanum na fufuo sika and top plot mimi onya sika didi na wuwa ufumu ayeduru na emom udidi no ema hore mfiri sa bebo ojapade ho ban o cars what dying o factory machines ade bia o sika pudu ahyem de my priority insurance for insure domon farm and it's say 32 branches all over the country so ga kope to wale gatanga kumase and crying asamanka say don go krom tachimai why aflow sehi takwa ampo sababi awono branch ni bi ni wa fa phone no na ko app store na download priority insurance app no dwumade bia pese odi bia obetimi ade didi ebedidi na so bebo ejapade ho ban we akoko hips call us on 0553019060 or visit our website on priorityinsuranceghana.net. Priority Insurance. We are on your side. Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 nutrient ashimuma foligo brama oxygen aye twiko yemuno eje dwuma yi na honam no so nya hode a ehwehwe foligo syrup de beda malt ni ewo ni jama mofra